Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen murşida. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أول نفس مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا الله تعالى سيل القرآن دايتادا Kendisi deydi Allah'a inanıp hem de aşk işleyenlerini biz deydi etken işlerin zıraf etmeyiz, aşk işlerini zıraf etmeyiz de Allah Teala alaytadı. Bugün Allah'a ise söyleşirik hutbamız söyleşirge gerek boğan gün sayına aytılıp turgan zatlardan biridir. Ol da niyet desegіз imanla aşkı kılık birbirinden ayrılmagan iki zattılar. Başka türlü aytsak imanı tolturgan zatta aşkı kılıktı. Aşkı kılıksız iman bulmagan üstüne aytadi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. O sebepten adam imanım var da kılıklarım kalay solay bolsun degen ol imanına baylangan adam sanalmaydı. Allahu Teala Kur'an'da aytganlayına İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihât seyehdihim rabbuhum bi imanihim deydi. Allah'a inanıp deydi. Allah'a inanıp aşk işletken adamlarını deydi. Allahu Teala alanı imanları ba tüzetirikte tüz işlege deydi. Aytırga iman degen zat adamны iki kılıklaga jürütken kılık bolganın Allah Teala aytganlygydy. İman kes alına iman bolup kılık aman bolgan bolsa, anı imanı tolu bolganın üstünden Allah Teala aytmaydı. Köp türlü ayatlarda Allah Teala aytganlayına "Vel asr innel insana lefî husr illellezîne âmenû ve amilus sâlihat ve tevâsav bil hakkı ve tevasav bis sabr deydi. Men deydi ömür bula ant eteme deydi Allah Teala. Ne de ikindi namaz zamanı bula. Adam kertise deydi kurugan haldat deydi. Canınız kim Allah'a inanıp aşk işletken ise iyilikке osiyat etip sabırlıkka kim osiyat etken ise deydi. Eskere esegiz Allah'a inanıp aşk işledegeninizden de Allah Teala aytadı. İyilikке osiyat etken sabırlıkka da osiyat etken deydi. İyilik de ol aşkı kılıkladan, sabırlık da aşkı kılıkladan. Allah Teala Bakara surada imanını ne boğanın, iman degenin manası ne boğanın kesi Bakara surada aytadı Allah Teala aytadı. Leysel bir en tuvallu vujuhakum qibelel meşriki vel mağrib. Velakinnel bir Allah'a inanmak deydi, Allah'a boysunmak manası betigizni gün çıkkama, gün batkanğa aylandırganına tülk deydi. Bayda sözüne men üstünden var edi. O kıblağa burulgan üstünden. Ve adam betin kıblağa burdu ese, ol tazalanıp ne de taza imanı boğanına sanalып kalmaydı deydi. Alay boğalqa deydi, iman deydi. Bir degenini tazalıkka aytılınat. Allah'a boysunmakta. Manası deydi, ne boğan Allah tu aytadı. Man amada billahi vel yevmil ahir. Kim deydi Allah'a inanıp, ahiratga inangan ese, mülüklege inangan ese deydi. Kitaplığa inangan ese, peygamberliğe inangan ese deydi. Ve atel mala ala hubbihi. Rızkıdan da çıkargan ese süye turgallay rızkını deydi. Kesine joyarga köz qaray turgallay, başkalığa çıkar boluşkan ese deydi. Hubbihi zavil kurba, cuğuklarına boluşkan ese, vel yatama, öksüzlege de boluşa ese deydi. Vel masakin, miskillege de boluşkan ese, ve ibn sabil, joğuçulağa da boluşkan ese deydi. Ve sailin, tilep kelgellege de boluşkan ese, ve firriqab, adamla calda turup alan başlarını boş eterge de boluşkan ese, ve firriqabi, ve sailin ve firriqab ve akamas sala namaz da kılgan ese, zekat da bergen ese, bergen sözlerine iyi boğan ese deydi. İza ahudu ve sabirina fil ba'sai ve darra. Hem sabırlık etiyse kıyılıkta da tınçlamalılar deydi. Kıyılık kelgen közünde sabırlık etiyse ulaikellezine sadaku. Allah kendisi de tüz joldalar deydi. Ulaika humul muttaqun. Allah deydi. Korkqanlar deb Allah Teala aytadi. Qarağız imanını Allah nege baylagan?
қалай бір қылыққа байлайды Аллах Тағала. Мен инандым ба, қалғаны қалай солай болсын дегенде, ол аңлам жоқ дейді сонда жамағат. Адамның иманы бар есе, иман игиш келтмейлі қояр түлді. Иманы игиш келтмейсе, иманда сору бар жамағат. Ана айтқалығы. Башқа аятында да қарасақ, Мүъминун сураны ал жаны башланғаны, «Қаттафлихал муъминун». Муъминлер құтқарылғалла, хорлағалла дейді. Қалай муъминлер? Біз барымыз да кесімізді муъминге санайбыз да, Алла айтса, қалай муъминлер құтқарылғаларын Аллах Тағала айтқан етеді. «Аллазина хум фи салатихим хашиун». Намаздарын қылған сатта қорқу халда. Хушур деген есің Аллахқа бөлініп қылған айтылынады. Құр намаз қылғалла деп айтмайды. Намаз қылған сатта есі Аллахқа бөлініп қылғалла, Аллах құтқарылғалла дейді Аллах Тағала. «Валлазина хум анил лағви му'ридун». Заман бош ашырған затладан да дейді, кестерін тиғалла дейді. «Валлазина хум ли закати фаилун». Зекатларын береушілер дейді. «Валлазина хум ли фуружихим хафизун». Уятлықларына да ие болғалла дейді. Сиғыз мектеп болсын, қауледен қалған заттан кесін сақлағалла. Алла айтынады. «Илля аля азважихим аума малакат айманухум фа иннахум гайру малумин». Жаңыз үй бичелері болады, не де қолларында алғын заманда жаллары болса, жал тұтқан қалда болса, жаңыз аладан қалалыға кесін сақлаған дейді. «Фаман ибтага вара азалика фа улайка хумул адун». Кім дейдандан ары кесін жүғізлесе, ол дейді қаршы барғалланды Аллаха дейді. «Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун». Аманатларына да дейді, сөздеріне де ие болғалла. Көресті Аллах Тағала не дейді? Иманың ба бірге аманатыңа, сенге кем болса аманат еткені, не де сөз берген сатында сөзіңе ие болған. Ол иманға байланған қылықланы бір жамағат. «Валлазина хум аля салаватихим юхафизун». Емді намаздарына сақ тұрғалла дейді. Өттіріп қоймаған, намазының ақырына дер сақламағалай. Заманы жеткелей намаз қылған аңға айтады. «Валлазина хум аля салаватихим юхафизун, улайка хумул варисун». Алағат дейді, қарзат қаллығы дейді. «Аллазина ярисун аль-фирдауса, хум фиха халидун». Алаға дейді, қаллықта фирдаусту, Алла өмірлікке тұрылқанды дейді. Иманны Аллах Тағала былай аңлатады бізге жамағат. Біз иманны қалай аңлаймыз? Мен Аллах қайнанғанмы деп айттым, о 5 уақыт намазны жарты құрту есім қайдайса бірде анда бір нүттіре бірін қалдыра. Алла еткені мен толық есім мұсылманға санаттабыз жамағат. Аллах Тағала айтқан критериялар бар, біз неткен іштеріміз бір-бірлеріне келішмейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам хадисінде айтқанлай, иманны бұла қылықтың арасы айырылмаған бір-бірінен. Иман бар есе қылық барды. Қылық бар есе иман барды. Ие қылық. Қылық жоқ есе иман да жоқ деп айтқанлар. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады хадисінде, Аллах саламанға болсын, «Ал-иману бид'ун ва саб'уна ау ситтун ва саб'уна даража». Шу'ба. Иман дейді 77 не да 76 даражат деген. Bir hadiste келеді 100-5 деген. 100-7 дейді. Фафдалуха қаулу ла илаха иллаллах. Иманның ең ашқы даражасы дейді ла илаха иллаллах деп айтмақ деген. Ең төбен даражасы дейді саллаллаху алейхи салам жолда багушны қоратқан деген. Жолны багуш етмеген. Жолда багушны көрсең багушны айрылаған, ол иманны дейді чингетче даражасы деп айтады саллаллаху алейхи салам. Багуш еткен имансызлықны белгілерін көскелдегі жамағат. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам орамда багуш еткелдегі жаназы қылмаған дейді саллаллаху алейхи салам. Айтады, «Вал хая шу'батун минал иман». Уят та дейді иманның бөліктерінен бір деген. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде башқа хадисте айтқанлай, «Иннал хая вал имани қарина жамиан». Құрина жамиан. Иман ба дейді, уятлық бір-бірлері ба келгелі дейді. Екісі ба бірінде байланып кетеді. Иман ба уяты болған дейді. Фаиза руфиа ахадухума руфиа ал-ахар. Екісін бірі кетсе дейді, о бірді андызынан кетеді дейді. Айтырға уяты кетсе, иманы да кетеді дейді. Иманы кетсе, уят та кетеді деген. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Емді иманны толы еттірген затладан, аннан башқа да айтсақ, иманны толы еттірген затта арюхалет дейді Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Иманның толы болуын іздейсең, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисте айтқанлай, акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқа. Эм толы иманы болған муъминлер дейді, эм толған иманы болған муъминлер кімні қылығы әрі алала деген. Әрі қылығы болған. Саатта тыш жаны мұсылман четкелікке жамағат, қайдам жалбық қысады, бетінде сақалын өстіргелікке. Bir қауым адамадан Аллах сатланы көресі, Аллах сені сақласын. Адаманы диннен қачырған етерлі. O xınılığı bula, o sürüşe bilmegенлigi bula, adepsizligi bula, kesin cürte bilmegeni bula, kesin ulluğunu gitçen ayırmağanı bula, sözünün xınılığı, sözünün açılığı, o zatla cemaat şeriatla arasında ülüş çoktu.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadi. İman ba deydi, uyat degende. Birge kelgelde deydi. Ekisinin biri taysa, o bir danızından taygan etet degen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Em tolu imanı boğan müminler deydi, kimni ayrı halisi, kimni var ise oldu em tolu imanı boğan deyip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alaytad. İmanını özeklinden de bir zatları Peygamberimiz Aleyhisselam hadisinde aytkanı "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut." Kim Allah'a inanıp da ahiretke inanıysa iki zatını, hayırlı zatını aytsın ya da tınlasın degen. Boşuna gırıldap durmasın degen. Boş zatlarını söyleşip durmasın. Ne iki zatını aytsın deydi, ne tınlasın degen sallallahu aleyhi ve sellem. "Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fela yu'zi jarahu." Kim deydi Allah'a inanıp ahiretke inanıysa konşusunu kıynamasın deydi. "Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfahu." Kim deydi Allah'a inanıp ahiretke inanıysa konağın sıylasın degen. Kelgen konakını sıylasın degen. Anı uçuz etmesin. Analına karasın. Anı sıylağanı Allah'ın sıyın körgen basıyla cemaat. Anı sıylamağanı Allah'ın sıyın körmegen basıylamaydı. O sebepten Peygamberimiz Aleyhisselam'dan aytadı. Kim Allah'a inanıp ahiretke inanıysa mabuz atlan etsin de bana aytadı. Sonra ahırında zamanınızı da köp almayık Allah etse. İman kılığı amandan, iman da üstünden ketken, üstünden de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na aytkan sözlerinden bir şagatlığı ne de Allah basaklanayık. La yazni zani hina yazni ve huve mu'min. Zina etken adam zina etse imanı bola turgalı etmeydi olan deydi. Aytıra imanın üstünden teşip alayt et degen. Ve la yasriku hina yasrik ve huve mu'min. Urlagan adam da deydi. Urlamaydı, yüreğinde iman bola turgalı deydi. Aytıra yüreğinde imanı bolmagan adam urlaydı, balaytad. Ve la yashrabul khamra hina yashrab ve huve mu'min. Arak içken adam da deydi, arakını içmeydi deydi, yüreğinde imanı bol deydi. Aytıra yürekte iman bolsa, olanı çerik dülütte balaytad. Peygamberimiz Aleyhisselam ahırında aytkanı, "Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min" degen. Allah man teteme inanmaydı, Allah man teteme inanmaydı, Allah man teteme inanmaydı deydi. Kim dolayı Allah'ın keleşte baytad? 3 kere kaytaran Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ol deydi, konşusu kesin zatından ışanmayısa degen. Konşu kesin zatın ol adamına ışanmayısa, ol adam inanmaydı degen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Işangılı tüldü, konşu ışanmayısa, konşuğa hıyanat deyse, konşunu incilteyse, konşunu ışangından çıkan ese deydi, ol adam inanmaydı degen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sebepten körüs cemaat, iman o kura uzuzba inandık degende tüldü. İman degenizden kılıkla barla. Ol kılıklaba seni imanın birbirini baylamaysa, sende iman yok degen manası. Ol kılıklaba imanın birbirini baylaysa, o saatte seni algışlar çadı uzatına. Allah Teala imanımız ve kılıklarımız birbirini baylarına aslında Allah kesi versin. Allah Teala kesi Kur'an'da bizden kaysı halını izleyse, iman halımızı o halga barın aslında Allah Teala kesi barızla versin. Aman kılıklarımızdan kurtarılıp, iyi kılıklarımız günden güne köpten köp olur aslında Allah Teala kesi versin. Ve kulu kavli hâzâ ve estağfirullah li ve lekum fe fevzel mustagfirin. Estağfirullah. Elhamdülillahi hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnna Allah ve melaiketehu yusallun ala nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kema barakte ala seyyidina İbrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة